Pia na mwezi wa 10. Cyumweru gitaha tuzaba tuje mu kwezi kwa 10. Nimeona vyema tutangaze kitu kuhusu mwezi wa 10. Mbonye ko ari ngombwa kuko tugomba kugira icyo tuvuga ku kwezi kwa 10 kugira ngo tuguhanurire. Atabirie mwezi wake wa 10. Mureke buri wese ahanurire ukwezi kwa 10. Sikie nani iliendekaje kwa mtu mmoja ndani ya Biblia kwa mwezi wa 10. Reka turebe umuntu umwe uko byamugendeye mu kwezi kwa 10. Sio neno la hewa. Siryo jambo rya none nashatse gusa guhanura ku kwezi kwa 10. Angalie katika kitabu cha Esther. Turebe mu gitabo cha Esther igice cya 2. Tutabirie mwezi wa 10. Esther sura 2. Esther igice cya 2. Mstari wa 15. Murongo wa 15. Takapele pamoja sivyo? Aya yake nasema hata ilipowadia zamu yake Esther umukobwa wa Abihadi ndio hii mupeze bya ye. Oh sorry. Esther kabiri murongo waho wa 15. Nasema hata ilipowadia zamu yake Esther. Nuko igihe cha Esther cyo kumurekwa umwami gisohoye. Twende kwa 16 sasa. Gende kwa 16. Basi alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa 10. Nuko mu kwezi kwa 10 ariko kwitwa Teberi mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi. Esther ashirwa umwami muri kane. Twende 17. 17 rero. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali. Umwami abonye Esther aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwezi wa 10 muri kuno kwezi kwa 10 niliposoma neno hili, somye ndo jambo nilisikia na mimi ni utabirie kwamba ni mwezi wangu wa neema na kibali. Naje no mshaka guhanura kuno kwezi kuko ari ukwezi k'umuntu kuri jewe kandi no kugirirwa umuntu kwipana ikizere n'Imana, kugirirwa neza n'Imana. Sema amen. Haleluya. Unataka kutabiria mwezi wako wa 10 na mwezi. Wewe urashaka guhanura ukwezi kwa 10 gute? Unajua Baba Mungu anasema tuombe na tutapewa. Jambo ry'Imana ritubwira ngo dusabe tuzahabwa. Tunataka akufanyie nini mwezi? Urashaka kwa kugirira iki mu kwezi kwa 10? Simama basi tutabirie mwezi wetu. Haguruka kugira ngo duhanure ku kwezi kwa 10. Sifa kwake. Haleluya. Baba tunasimama katika hekalu lako. Data duhagaze mu rusengero rwawe. Umetujalia neema tungali hai. Watugiriye ubuntu turacyari bazima. Tumefikisha Jumapili ya mwisho wa mwezi. Tugeze uku kwezi kwa nyuma ku kwezi kwa 9. Ni mengi yanayopita miezi yote hii. Hatambutse byinshi muri uku kwezi. Lakini mbele yetu tunaona mwezi wa 10. Ariko imbere yacu turabona ukwezi kwa 10. Wewe uliyemjalia neema Esther wa zamani. Wewe wagiriye ikibare Esther wa munsi. Pamoja na Wayahudi. Hamwe n'abayuda bose. Mwezi wa 10. Ukwezi kwa 10. Ukawa mwezi wa neema na kibali. Kuba ukwezi kukugirirwa neza n'Imana. Sisi tunaungana kama mtu mmoja. Natwe mwami Yesu uyu mwanya tunatangaza na vinywa vyetu. Twamamaje n'akanwa kacu twamamaza. Ewe mwezi wa 10. Yewe kwezi kwa 10 wewe ni tofauti ya miezi yote. Ube itandukana na yandi miezi yose. Kwako masomo shule yanakwenda kufunguliwa. Ubwo masomo agiye kuja gukingurwa. Makanisa yamefunguliwa. Amatora akaba yarakinguwe. Kwa mwezi wangu wa uamsho. Ukwezi kw'icumi ku kwezi k'ubuzuke. Kama vile Esther alipelekwa kwa mfalme. Kwa kundi Esther yagiye ibwami. Ni mwezi wangu wa kumkaribia Mungu. Ukwezi ko kwegera Imana. Ni mwezi wangu wa kutafuta uso wa Mungu. Ukwezi ko gushaka ubwiza bw'Imana. Ni mwezi wangu wa kibali na neema. Ukwezi ko kugirirwa neza n'Imana. Ni mwezi wangu wa kwanza katika miezi. Ukwezi kwa mbere mu mezi yose.
Asante Baba. Asante mwami Yesu. Hali tunasimama katika hekalu lako. Duhagaze mu rusengero rwawe mwami. Tunainua bendera ya ufalme wako. Tuzamuye ibendera ryo kunesha mwami Yesu. Ipepee huu mwezi wa Mungu. Ibendera ryawe rihungabanire hejuru yose mwami kuko kwezi. Tumalize mwaka huu. Tuzarangiza uyu mwaka. Tukiwa katika uamsho wa turi mu bujuse bukomeye. Uamsho utakaofukuza kila aina ya giza. Ubujuse buzirukana umwijima wose. Uamsho utakaosababisha kila goti likunjwe. Ubujuse buzatuma amavi yose apfukama. Na kila ulimi ukiri kwamba wewe. Kandi ururimi rwose rukwamamaza kukurima. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu. Asante kuko wumvise isengesho ryacu. Karibu endelea kusema nasi. Asante kuko ukomeza kubana natwe muri mwanya. Sifa zote zikuruduliwe. Iminsi yose mwami Yesu. Milele na milele. Iteka n'iteka. Katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Watu wa Mungu tuseme amina. Twese tuvuge ngo amina. Bwana wabariki. Hallelujah. 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 Tunaingia sasa kwa neno la leo. Turashaka kwinjira sasa mu ijambo rya none. Liko katika Injili ya Yohana. Iryo jambo turisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Kabla hatujasoma tunasema asante kwa kukaribisha. Tunasema umurongo wa 3 uravuze, hata divai ilipowatindikia mamaye Yesu akamwambia hawana divai. Nuko vino ishize nyina wa Yesu arababwira ati nta vino bafite. Aramubwira ati nta vino bafite. Yes. Umurongo wa 3 uravuze ngo nuko vino ishize nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Umurongo wa 5. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Nyina abwira abahereza ati icyo babwira cyose mugikore. Sema amen. Mstari wake wa 9. Murongo wa 9. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioteka yale maji. Yule mkuu wa meza alimpa maagizo. Uwo musangwa mukuru asugongeye amazi ahindutse vino ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashe amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 11. Mwanzo huu wa ishara Yesu alimfanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Amen. Ico nico kimenyetso ca mbere Yesu yakoreye i Kana ya Galilaya, yerekana icubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Amen. Amen. Tumalize kusoma katika unabii wa Isaya. Dusoreze gusoma mu buhanuzi bwa Isaya 55 mstari wake wa 8, umurongo wa 8 na wa 9 no w'ikenda. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Erega ibyo nibwira si erega murongo wa 8, erega ibyo nibwira sibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanje, niko Uwiteka avuga. Kuko ijuru risumba isi, niko inzira zanje zisumba izanyu, nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nitakuja kuambia kichwa cha mazungumzo yetu katikati. Ndaza kubabwira icyo shaka kubabwira tugeze hagati, lakini naamini tutakuja kufikia hapo na ulisha kipinduka. Ariko turaza kugira hagati wabaza kumenya icyo shaka kuvuga. Twende Kana katika ile harusi. Tuje ikana muri bwabukwe. Sema amen. Hallelujah. Katika sura hii muri iki gice kuna watu ambao wanatajwa. Hari abantu bavuzwemo.
Wa kwanza ni mama yake na Yesu. Uwa mbere ni nyina wa Yesu. Wa pili ni Yesu na wanafunzi wake. Uwa kabiri ni Yesu na bigishwa be. Wa tatu ni watumishi. Aba gatatu ni babahereza. Wa nne ni mkuu wa meza. Uwa kane ni umusamba mukuru. Wa tano ni bwana harusi. Uwa gatanu ni umukwe. Sema amen. Haleluya. Angalau waliotajwa ni hao tu. Nubwo abari bo bavuzwe, lakini katika harusi kulikuwa watu wengi. Ariko mu bukwe murabizi ko harimo abantu benshi. Sema amina. Haleluya. Kitu cha kushangaza, igitangaje katika sherehe hiyo ya harusi, muri izo birori z'ubukwe, kwa kitu kenyeka alikuwa kanataka kutendeka makosa kazuri. Hari akantu gashaka gukoreka katari keza, ambako kangesababisha wapatwe na hali zagombaga gutuma bakorwa n'isoni. Lakini sasa nataka niwaulize, ariko nababaza, katika hiyo harusi yote, muri ubwo bukwe bwose, unaona ni nani mwenye angelipatwa na haya sana kushinda wengine? Mubona ninde warogomba gukorwa n'isoni kuruta abandi bose? Kama Yesu angelifanya muujiza, iyo Yesu ataza gukora igitangaza, ninde wari gukorwa n'isoni kuruta abandi bose? Kulikuwa bwana harusi, hari umukwe, bibi harusi, hari umugeni, kulikuwa waalikwa, hari abatumiwe, Yesu naye alikuwa ndani, Yesu yari ahari, kulikuwa watumishi, hari abakozi, wenyewe walikuwa wanahusika kuketisha, abariko bicaza abantu muri reception, bariko bicaza abantu kuwapatia chochote ambacho wanataka, kandi bariko babaheza ico bifuza bose. Sasa na ule mkuu wa meza mwenyewe alikuwa anatunga kandi no uwo mukuru wa meza cyangwa se umusanga mukuru na warucuza stock hariya. Sasa nani mwenyewe haya zingelipata sana? Ninde isoni zari gukora cyane? Nataka aliye na jibu atie mkono. Ufite gisubizo ashiroko ko hejuru. Mwenyewe naona kabisa haya zingelipata kushinda wengine. Uwo isoni zari gukora kuruta abandi yari umukwe n'umugeni. Wewe unasema n'ababyeyi wazazi. Umukwe n'umugeni. Bwana harusi na bibi harusi. Wari kumeza. Hakuna mwingine anawaza. Yule mkuu wa meza. Nawe yari. Sasa mimi sikubaliani na nyinyi wote. Ntabwo twemeza namwe mwese. Unajua bwana harusi na bibi harusi kama wanaketi, umukwe n'umugeni bamaze kwicara, wao ndio wanapatia kinywaji cha kwanza, ibo nibo baza bahabwa ikinyobwa cya mbere, hata chakula wao ndio wanapata wa kwanza. Izo kurya murabizi ko baza bahabwa ba mbere, Na wazazi ndio wanapata mbele, abavyeyi nabo nibo bahabwa bwa mbere. Kama kuko wenyewe watakosa kule nyumba, iri inyuma nimba hari abandi bacikanwaga, hawaangalia yake hata nyumba kwa sababu macho yao yanakuwa tu inyuma nta bantu baza banareba, ahubwo abantu baba bitegeka ntari imbere gusa. Tuko pamoja wandugu. wari uhagarariye yule mkuu wa meza sivyo? Musanga mukuru. Sikubaliana na wewe. Ntabwo turezana. Sema amina. Haleluya. 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 Wanasema watumishi, Bwana Yesu asifiwe. Fikiri kidogo. Fikiri kidogo. Mugaruke mutekereze neza murasanga. Mtu anakupokea. Umuntu wakwakiriye. Anakuja na kuketisha. Araza nakwicaje. Unaona yuko anapatia wengine. Kandi ukabona hayaheza abandi. Sema amina. Amina. Lakini anakosa cha kukupatia wewe. Ariko akaza kubura wewe gica guheza. Mko mnaona hizo haya hizi. Mwabona izo soni ko zimeze. Na kuko wenyewe wanyama zake wanakusaka sema mbona unakisahau? Hari bataza baruha bavuga bazavuga ati se hayo utahigenda neza. Unazumba mbona sisi au kutahayo tureba twebwe ko mutamu tugira amaza basambura amaboko. Nafikiri haya isoni zingeshika hao watumishi sana, zari gukora abahereza cyane kuliko wengine kuruta abandi bantu bose. Sema amina. Amina. Na ndio maana katika mazungumzo yetu siku ya leo nico gituma twebwe ijambo ryacu ry'uyu munsi wa none tutakuwa kugusia watumishi, turaza gukora kubahereza. Tumpe Mungu kwanza utukufu. Haleluya. Sema amina. Amina kubwa. Kwa sababu Mariamu, kuko Maria katika harusi ile, muri ubwo bukwe aliyemwambia wa kwanza ni Yesu. Uwo yabwiye mbere ni Yesu. Katika harusi hii muri ubu bukwe divine vino yaje ndio watindikia kabisa, stoki ziko wazi, ibintu byarangiye stoki ntakintu kirimo cyangwa se ububiko zarani. Yesu akamwambia muda wako utafika. Yesu aramubwira ngo igihe cyane cyo gukora kirangira. Mariamu tena kaenda, Maria arasubira agenda akawaambia watumishi, abwira abahereza. Sema amina. Amina. Atakachowaambia yule uriya icyo ari bubabwire
mkifanya. mugikore. Kazi yao ilikuwa imekwisha kusimama. Akazi kabo kari kahagaze tayari. Divai ilikuwa imekwisha. Ibyo batubwiraga gutanga byari byarangiye. Walikuwa katika haya ilikuwa inaanza kuwasili. Kera isoni zari zatangiye kubakora. Isoni zari zimaze kuza kera muri weko wanaangalia wanakosa nafasi ya kuangalia. Bariko baraguraho bareba kuko barikabona isoni zigiye kubakora. Sema amina. Amina. Harusi ni nini? Ubukwe ni iki? Harusi ni sherehe. Ubukwe ni ibirori inayotayarisha, ni sherehe iliyo kama msingi wa watu wawili ambao wanakwenda kukaa katika umoja utakaodumu. Ubukwe ni ibirori cyangwa se ni ubumwe bw'abantu babiri bagiye kuza kubana kandi bakazabana iteka ryose. Ni sherehe ambayo inaanza sherehe ya kudumu. Ni ukuvuga ngo ni ibirori bitangije ibindi birori bigiye kuzakomeza iteka ryose. Kwa pamoja wapendwa. Turi kumwe bene data. Nataka twende. Ndashaka ko tujyana. Tuchukue hiyo harusi ya Kana. Tuzane ubuno bukwe bw'Ikana. Tuikokote mara moja tuilete katika maisha ya kanisa siku za leo. Tubuzane neza tubushitse hano mu itorero, mu buzima bw'itorero no. Mariamu tumwite nani? Maria tumwite nde? Sema amina. Amina. Mbona Mariamu si yeye alikuwa mzazi wa watoto ambao walifanya? Maria ntabwo ari wari umubyeyi w'abana bakoze ubukwe. Kwa nini aligundua kwamba wametindikiwa na divai mbele ya wengine? Kubera iki yamenye kuko divai yashize imbere y'abandi bantu bose? Sema amina. Amina. Acha leo tumulinganishe na Roho Mtakatifu. Reka Maria tumugereranye n'umwuka wera w'Imana. Sema amina. Haleluya. Kwa sababu Yesu alisema sitawaacha kama mayatima. Kuko Yesu yavuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Nenda kumwambia Baba awapatie na ninyi Roho. Ngiye kubwira Data namwe abaheze ku mwuka. Huyo atakaa na ninyi milele. Uwo azabana namwe iteka ryose. Anajua udhaifu wetu. Azitegekea zacu. Anajua hali zetu zote. Azi uburyo bwacu bwose. Anajua wakati tumetindikiwa. Azamenye igihe twagabanukiwe. Anajua wakati habiendeki. Azamenye igihe bitagenda. Anajua ukame tunao. Azamenya igihe turi mu butayu. Roho Mtakatifu anajua pia. Umwuka abazi byose. Sema amina. Haleluya. Na ni yeye ndiye anajua kutuombea, anajua atamwambia na. Kandi niwe uzi kudusabira kandi azamenye wabwira. Akamwambia Yesu. Abwira Yesu. Sema Bible. divai ndio. Vino ya rangi. Yesu akasema neno. Yesu avugisha. Na hata leo anaweza kulisema. Kandi n'uyu munsi yorivuga. Sema amina. Haleluya. Unajua Yesu anaketi kumeni kwa Baba. Warizi kuko Yesu akiri buryo bw'Imana. Saa yake ya kurudi haijatimu. Umwanya wo kugaruka kwiwe turagera. Sema amina. Haleluya. Kamwambia Yesu. Hawana. Arababwira ngo uzarani. Habiendeki moyo. Haya bigenda muri buno bukwe ntibigenda. Mukanisa habiendeki. Mu itorero ntibigenda. Utukufu wako tena. Ubwiza bw'Imana ntabuhari kandi Imana. Sema amina. Haleluya. Wakati Yesu alimwambia saa yako haitatimia, Yesu amubwiye mu gihe cyane cyo gukora ntikiragera. Mariamu hakunyamaza. Maria ntiyigeze aceceka kuja kubwira abandi bantu. Sema amina. Amina. Ili haya zisiwapate. Kugira ngo isoni zitabakora. Haleluya. Haleluya. Akawaambia watumishi. Ambira abakozi. Ewe mtumishi wa Mungu uliye hapa leo. Wa mukozi w'Imana uri hano wewe none. Usikie sauti ambayo Roho anakuambia. Wumve umwuka icyaha kubwira. Akawaambia, arababwira yego mwabahereza. Atakamuambia Yesu. Ibyo Yesu ababwira. Sema amina. Amina. Huu sio wakati wa kufanya tu mambo. Si usikie cyo kufa gukora ibintu gusa. Lakini wakati wa kupiga simu. Ariko ni igihe cyo gutega umutwe. Yesu unasema nini? Yesu ukumvisha Yesu ayavuga. Sema amina. Haleluya. Aseme huko nje kulikuwa mabalasi, vitu vya kunawia ndani walikuwa wanaweka hanze hari ibindi hanze hari tango hanze vitu vingi. Kaya makuru kari hari kabiri drama biri hari. Hakuna mwenye angeliwazia kwamba mnaweza kutoa kitu chema. Tawaruzi kuko muri iyo drama biri hanze hoho ikintu ciza. Hivi sasa uko niko Yesu azakora. Wenyewe hata wafikiri kwamba wanaweza kuanzia pale. Aho bahabatekereza ko Yesu wabe kigenze gute. Najua kwenye nasi. Yesu abatangiye gukora. Sema amina. Haleluya. Haleluya.
Wale watumishi nao wakati Mariamu aliwaambia atakalowaambia mlifanye. Barahereza nabo Yesu amaze kugira ngo cyababwira mu gikore. Kama walikuwa wanasimama kama hao washazimwa nasimama kule mwingine kule. Bali bahagaze kuko badiyakoni bahagaze umuhagaze hariyo mundagaze hariya. Wazani wote waliungana. Bose baregeranye. Sema amina. Haleluya. Acha twende tusimame. Reka tugobe. Sema amina. Amina. Simama wa. Karibu ya. Sema amina. Wote wakaungana. Bose baregerana. Labda mmoja alisimama hapa. Bahagaze kaha. Mwingine hapa. Uone kaha. Sema amina. Haleluya. Kwa sababu macho yao kuangaliana na macho ya watu ilikuwa bilasha waletea haya. Kuko kurebana n'abantu kera isoni zari zabakoze. Hawana kitu ya kufanya. Kuko ntacyo bari kubaha kubahereza. Kitu cha kuwapa. Ntacyo bari kubaha. Beko yao na mahitaji. Bari bafite ibyifuzo. Beko na mizigo yao. Bari bafite imitwaro yao. Beko na njaa, beko na kitu. Bari bafite inzara, bari bafite inyota. Vitu vimeisha. Ibintu navyo birarangiye. Wakasema kuliko kusema tuendelee kupata haya. Kugira ngo kuko ngo tume dukorwa n'isoni. Mariamu ametuambia. Maria yatubwiye. Takalo tuambia tulifanya. Icyo tubwira tugikore. Acha tusimame karibu yake. Reka duhagarare hano. Sema amina. Haleluya. Yesu mwenyewe alisema saa yangu haiyatimia. Yesu wavuze ngo igihe cyane cyo gukora nikiragira. Akitaka kuangalia huko. Yagira ngo arareba hano. Anakuta jicho lake linakutana na jicho la mtumishi. Akama kubitana n'amaso y'abahereza. Akiangalia huko. Yagira ngo arareba hano. Anakutana na macho ya mtumishi. Agahura n'amaso y'abahereza. Mwishowe. Igihe cha nyuma. Mupe Yesu utukufu. Haleluya. Haleluya. Yesu akawaambia. Yesu arababwira. Hakubatombokea. Tiyigeza abarakarira ngo batombokea. Kuko mnaniangalia nini? Gose ko murandebera iki? Unasimama hapa sababu niki gitunye muhagaze hanga. Tafuta nini? Niki mwamushaka? Yesu akusema hivi. Yesu tiyigeza avuga. Anapendaka tumkaribie. Yesu azashaka tumwegera. Sema amina. Haleluya. Anapendaka tuwe karibu yake. Azashaka ko tuba hafi yiwe. Akawaambia. Arababwira. Mwende kuchota maji. Muje kuvoma. Mutaze ile mabalasi. Kandi mugende muzuri ya bibindi. Haleluya. Haleluya. Wale watumishi waaminifu. Bakozi babizerwa. Wakaenda kuchota. Wakajaza. Sasa kujaza. Bamaze kuzuza. Wakarudia tena. Barasa bagaruka. Tulisha maji. Amusha jaza. Mungu. Wende mwambie ule mkuu wa mbele. Amen. Ugende muje kureba gusaba mukuru. Aende kuonja. Agenda aje kuragura. Sema amina. Haleluya. Naye iko pale hatoki hata mu ofisi yake. Iwe byari zamaze kugukomerana yari mwidepo gusata haya sohoka. Iko anachungulia. Yari kwareba uko bintu bigenda. Haya zilishamubakiza kule. Wekeri soni zamukubitiye hariya. Sema amina. Haleluya. Hakuna kitu weko wanaona kinatoka kule. Kitu bakiyabona kiva muri depo. Akaona watumishi wanakuja. Abona ngo abagarago baraje abahereza baraje. Pia wende kuonja. Ugendoje kurabura hari. Nionje ndakakurabura. Divine. Kuko zingine hari ziko. Akaja na kikombe yake. Araza n'igikombe ciwe. Alipoonja. Amaze gusogongera. Alitaka kuharibisha harusi. Yaragiye kuja kukoza isoni birori. Alipoonja kwa sababu ya utamu wa hiyo divai. Amaze kusogongera yumvishije uburyohe bw'iyo divai. Uliko kuanza kupanga tena waanze kukabulia watu. Aho kuvuga ngo atangire kubwira abahereza muri muheza abantu. Anamkutana bwana harusi kwenye anakaa. Yamasanga ngo umukwe hari. Akakuja kumtombokea. Ngo atangire kuza kumutombokera. Sasa wewe utufanyaje? Wewe watugize gute? Akaenda kutombokea bwana harusi. Aja kubwira umukwe. Ulitufanyaje? Watugize gute? Unajua sisi wenyewe tunasimamia vinywaji. Unabizi ko twebwe abahagarariye ibinyobwa tunaanzaka kwanza na vile vitabu. Tuza tubanza bige biryoshye. Kisha acha tuache maneno yake. Reka tureke amagambo yiwe. Kwa pamoja wote. Aseme huo ndio mwanzo wa ishara Yesu alifanya. Ngo ico nico gitangaza cha mbere Yesu yakoze. Ishara ya kugeuza. Igitangaza cyo guhindura. Maji ikawa divai. Amazi ahinduka vino nziza. Divai tamu sana. Divai nziza cha. Sikiliza kanisa la Kristo. Umva torero ry'Imana. Yesu angali kichwa cha kanisa. Yesu aracyari umutwe w'itorero. Roho Mtakatifu angali kiongozi wa kanisa. Umwuka wera aracyari w'itorero. Aliyoyatenda siku za Pentekoste. Waundi wakoze cyage cha Pentekoste. Kuna utamu ulio zaidi. Hariho uburyohe bwinshi ambao anawekea watu wao. Hariho uburyohe atubikiye. Sema amina. Haleluya. Anachongoja ni nini? Isabize niki? Anangoja watumishi wamkaribie. Aize kuko bahereza bamwegera. Sema amina. Haleluya.
Lengo la mazungumzo yetu siku ya leo, intego yacu y'uyu munsi wa none, tuko tunazungumza kuhusu imani inayodhihirisha ufalme wa Mungu hapa. ko turavuga hejuru yo kwizera kugaragaza ubwami bw'Imana hano. Sema amina. Amen. Yes. Kwa sababu Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Kuko Yesu yabwiye abigishwa biwe, kila muomba igihe cyose muzasenga kwa mnaomba Baba utukufu, muza muheza data icubahiro, muliinue jina lake, muza muzamura izina ryiwe, kisha mumwambie nimumara mumubwire ufalme wake uje ubwami bwawe Mana buze hapa duniani buze hano mu isi kama vile ilivyo mbinguni. kuko buri mu ijuru. Warumi 14 mstari wa 17. Abaroma 14 murongo wa 17 17 14 katikati ya hili. 14 cyangwa 14 cyangwa 14. Ufalme wa Mungu Ubwami bw'Imana sio kula wala kunywa, si ubwo kurya cyangwa kunywa, lakini ni haki. ni ubwo gukiranuka. Sema amen. Amen. Na mnajua haki inainua taifa. Kandi muzi ko gukiranuka kuzamura ubwoko. Wenye haki wakitawala watu wote wanafurahi. Amen. Abakiranutsi iyo bategetse abantu bose baranezerwa. Ufalme wa Mungu ni haki. Ubwami bw'Imana ni ugukiranuka, Ni amani ni amahoro. Sema amina. Haleluya. Yesu alisema amani yangu ninawaachia. Yesu aravuga ngo amahoro yanjye ndayabahaye, Naenda mbinguni ngiye mu ijuru. kwa amani tele. Hariho amahoro atangaje. Yenyewe ilileta hapa. Aya nazanye hano Siwezi kurudia naye. sino yasubira nayo, Ninawaachia sasa. ndayabasigiye. Sema amina. Haleluya. Ufalme wa Mungu Ubwami bw'Imana ni haki ni ugukiranuka na amani na amahoro. Amani hata katika misukosuko. Amahoro n'igihe cy'ibivurungano, Amani katika mambo yote. amahoro mu gihe cyose. Sema amina. Haleluya. Tena ni furaha katika Roho Mtakatifu. Kandi n'ibyishimo mu mwuka wera w'Imana. Hiyo ndio ufalme wa Mungu. Haki, Gukiranuka, amani amahoro na furaha n'ibyishimo ndani ya Roho Mtakatifu. hagati mu mwuka wera w'Imana. Eti sio kula wala kunywa. Ntabwo ari ukwiga no kunywa. Tusifananishe vitu. Tureke kugereranya ibintu. Sema amina. Amen. Mugwa Imani inayoleta ufalme wa Mungu. kwizera kumanura ubwami bw'Imana hagati muri twebwe. Sema amina. Haleluya. Turudie kwa wale watumishi. Tugaruke ku bakozi Tusikie kupoteza somo letu. kugira ngo tujye ku isomo ryacu neza. Sema amina. Haleluya. Je, wale watumishi Babahereza wakati divai iliwatindikia igihe divayi yayishize ntibigeze bahunga umubiri. inakwisha haya kitu pamoja Ndashaka kuvuga ngo isoni zidukore, reka tube kabiruka katwiyeke, kitu pamoja twicire hamwe n'abandi twaba tureka kugaragara. toshe hiyo baje Dukureho hano amabaje twambaye, nitumara tugende twicare hariya mu bandi ntibimenyekane. hawakufanya. Ntibigeze bagira gutyo. Sema amina. Haleluya. Mtumishi kwanza, Umugaragu cyangwa se wamuhereza, kitu cha kwanza icya mbere unawaona wale waasha tumuhaye babona bariya aho bahagaze ng'abariya, bali tuketisha sie wote, lakini wao tuliwakutana wanasimama batwicaje twese. Igihe twinjiye twasanze bahagaze, na tutamaliza wale wote. kandi turaza gusoza batangira bagihagaze. Jokisi mtumishi, Uko niko umugaragu azamera, umuhereza azamera. Yesu alipokuja Yesu ngo aje, alisema mimi ninakuja, lakini sikuja kutumikiwa, Yesu arababwira ngo jewe naraje ariko sinaje gukorerwa, nilikuja kutumikia wewe. ahubwo naje gukorera abantu. Nakuja niko mtumishi. Naje ndo gukorera cyo gufanya, naje gukora umurimo. Sema amina. Haleluya. Maana mtumishi ni mtu aliye na moyo wa aina hii. Umukozi ni umuntu ufite bene umutima. Sema amina. Amina. Furaha ya mtumishi Ibyishimo z'umukozi ni kuona kutosheka kwa Mungu. ni ukubona abandi bahagijwe bose. Sema amina. Haleluya. Hiyo ndiyo furaha ya mtumishi. Iyo nizo byishimo z'umukozi. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Mtumishi Umuhereza cyangwa umukozi ni mtu mtulivu. ni umuntu utuje. Haleluya. Amen. Hata kama ilikuwa imewatendikia Nubwo bari bamaze gucikanwa, wale watumishi hakuna maneno yao mnasikia. Unasikia maneno yao? hari amajambo mwigeze kumva y'ababahereza. Na Roho Mtakatifu akitaka bangesema mgeni. Iyo baza kubivuga biba byaranditswe hano mu ijambo ry'Imana. Si mnakumbuka askari mmoja mwenye aliwahi kusema wakati Elia alitabiri akasikia askari naye akajitokeza asema hata mbingu ifunguke ndio hawezi kupeleka. Ati muhamwibuka cya gihe Elisera hanuye aravuga ngo nubwo imiryango y'amadesha bujuru yokibuka ngo ibiti byoba. Si mnakumbuka nawe Ati muhamwe muzibuka wangu. wale watumishi wangelisema kitu. Baba hagereza iyo bavuga ijambo. Ingeandika. Iyo saranditswe.
lakini hawakusema. ariko ntibigeze bavuga. Sasa wana moyo wa utumishi, kuko bari bafite umutima w'ubukozi. utumishi ni mtu mtulivu, umukozi ni umuntu utuje, anasikia sana azayumva cyane, lakini anasema ariko akavuga bukeya. hata basemeseme abe nubwo bavuga bakavuga. umukozi azatuza, matendo yake ibikorwa byiwe cyangwa se imirimo yiwe nasema, asa izivuga. matendo yake yanasema imirimo yiwe ni izivuga kuliko maneno, kuko kuruta amajambo yiwe. matendo yake yanahubiri imirimo imigaso yiwe cyangwa se imirimo yiwe izigisha kuliko maneno yake. kuruta amagambo yiwe. Tumupe Mungu wetu. Haleluya. Utumishi kitu cha kwanza, umukozi ikintu cya mbere ni umuntu utuje. sema amina. Haleluya. 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 Hicho ni kitu tunahitaji kanisa la Kristo. Unajua siku hizi kwa makelele mengi sana, Barizi mbona minsi abantu wewe. majira yenyewe yanasema, Ibitu ibihe byonyine ko biravuga. tuko pamoja wa ndugu, Tunakuwa bene data. watu wanasema Abantu baravuga. lakini watumishi Ariko abakozi katika mambo haya muri tuzi na sisi tuseme, natwe se tuvuge. na sisi tusoke tuanze tuseme nini? Natwe se tuvuge iki? Mbona hatukuwake na letu? Ko tugira ko tutagira ibyacu. Sema amina. Haleluya. Nani yenyewe tunaambiwaka Niryo tuzatubwirwa bila kufanya? niryo gukora. Sema amina. Haleluya. Utumishi ni mtu mtulivu. Umukozi ni umuntu utuje. Roho Mtakatifu atuwezeshe kuwa watulivu. Umwuka wera adufasha kuba abantu batuje. Kitu cha pili, Icya kabiri, mtumishi umukozi ni mtu mwenye furaha. ni umuntu ugira ibyishimo igihe cyose. Angalia wale watumishi katika hiyo harusi, Reba babakozi cyangwa se babahereza guharya muri rusange. divai ilishona. Biba yarangiye. Haleluya. Haleluya. Moyo wa utumishi hata kunja Umutima w'umukozi ntazagaragaza mu kamera ze mu gahanga. au wakimuka, mbona mimi au kunipatia Ngo cyangwa niba batese ko nje utigeze upenza. kwisha, Bari umunake bakubwira ngo byarangiye. atakiruka tu, Azakora kama ana neno la kusema, kandi habe nubwo tuzafite icyavuga. anamuonyesha uso wenye Ariko ngo azamwereka mu maso hasa neza hake. labda atampatia neno la tumaini. Ahubwo ashobora kumuhereza ijambo ry'ibyiringiro. Vumilia, Ikamubwira ngo ihangane. sema amina. Haleluya. Jogisi Musa alikuwa, Uko niko Mose yari ameze. walimulilia Baramusakurije mbele ya bahari ya Shamu, imbere y'inyanja itukura. Musa, ndio chenye ulituletea hapa. niki cyatumye uzuzana wazanye ngo dupfire aha ngaha. Ngo arabareba, Asema wale wa Misri unaona, arababwira ngo bareba Misiri muhamuraheza muzongera kandi kubabona ukundi. ninyi mtulie, Mwebwe gusa nimutuze, Mungu atawapigania. Imana izabarwanirira. Waebrania nasema, Abaheburayo baravuga ngo nasema Musa alikuwa mtumishi mtulivu, mwaminifu katika nyumba ya Mungu. Mose yari umugaragu w'Imana ngo utuje kandi ugira umwizerwa imbere y'Imana. Mungu Mungu wetu. Haleluya. Mtumishi ni mtu mwenye furaha, N'umuntu ugira ibyishimo, furaha ambayo haiwezi kumalizwa na chochote ibyishimo bitomarwa n'ikindi icyo ari cyo cyose, wala nyakati fulani. cyangwa ibihe runaka ahuye nabyo. Sema amina. Haleluya. Mtumishi ni mtu mwema, mtu ambaye anajua kutenda. Umukozi ni umuntu ugira neza, umuntu uzi gukora byiza. Sema amina. Amina. Sasa anasimama, sisi tunaikana Ntibahagaze twebwe twese twicaye. kama wangetutayarisha kiwanja hapa leo, Iyo baza kudutegurira icyo tunywa hano, watatupatia sie wote. bagakomeza kuduhereza twese. Kama watumishi wanakula wakati gani? Nimba basabagenda, Kama wanakula wakati gani? niba bamuza magari, Mimi naona wanapatia tu wengine. sabona bahereza abandi. Hawezi kuona Asha anasimama na Fanta iko anakuja. Tuzobona umudiyakoni afashe fanta agenda yimwe imbere y'abantu. Asha, Diyakoni, nyie mnakunywa sana. mwebwe kuza mu magenge. Sema amina. Amina kubwa. Siku moja Yesu anawaambia wanafunzi wake, Umunsi umwe Yesu yabwiye abigishwa biwe, asema waketishe na ninyi ndio mtawatangulia. arababwira ngo bicaze kandi mwebwe mubahereza. Waketishe. Muujiza ukatendeka. Itangaza kirakoreka. Wakapana mikate Batanga na samaki
inyama n'amafi Tumekuwa na kula. abantu barakomeza bararya barahanga Hawakusema hata wakati wanafunza kama ntibigeze bavuga igihe abigishwa bazi isipokuwa kulibakia vitunga 12. kubera ko impamvu gusa mwasigaye bishaba gato nabi Kama mmoja alipanga na chakula ivubu yarafata ikiwa kakijana lakini nikiwacho ni kwamba ariko itumita aliyowaweka kuwa watumishi, uwabagize kuba abakozi, aliyewaita kuwa watumishi, uwabahamagaye kuba abakozi, anawaja arabazi na anakesha kwa ajili yao. kandi amamaso ku bwabo. Sema amina. Haleluya. Kitu cha hivi, Kitu cha kane, Elisha akisema mtumishi ni mtu ambaye anasikiliza. ni umuntu uza kumva cyane. Amen. Asha unaweza kukokota kwa watatu. Umudiyakoni hariya cyangwa se protokoli ari mu mukwega muri batatu, umwe yofata aha akareba hano, mwingine naye kwa uwundi nawe agatangira kukwega hano, anamwambia shida yake huyu, akamukuya akamubwira ikibazo ciwe, kisha anamwambia ndio sana subiri, akabwira uyu muri bo ihangane, na wewe ni wewe ho ndi gushaka, sawa sawa ndategemea, nawe akamubwira ati nawe na wewe unasemaje, na wewe uvuze iki, uko sana mauliza kama mko wangapi, hari igihe azabaza mwese yenye mtakunywa, ibyo munywa, anaenda na hiyo masauti ya watu wangapi, akamasha hata sahau yeye bali kandi akamajana y'amajwi y'abarya abantu batatu kandi cyo kwibega umwe yasaze ko kundi yaskoze na kisha ora analeta vyote kwa kandi zose akababizana hano ku meza kujua kusikia. kuko bazi kumva. Sema amina. Haleluya. Acha wajue kusikiliza watu Reka bamenye kumva abantu kwa sababu wanajua kusikiliza. nuko bazi kumva Imana. Kwa sababu kama hujui kumsikiliza Mungu, Iyo utazi kumva Imana watu ni kuwatokea. abantu bo bamara batobokera gusa. Niko pamoja huko. Uye kukota huko. Uyakweza Sasa niache na mimi. ni kurekera Niache mimi nikota. Niko mashida. jewe ni mashine sije Na wewe ni nini? nawe niki Niko pamoja huko. Tulikuwa Imani sio watumishi. abo saba. Lakini mtumishi alina sikio kumsikia Mungu. Ariko umukozi ufite ijwi ryo kumva Imana Anageuka mikono. azahinduka amaboko y'Imana, Anageuka kinywa cha Mungu. azahinduka akanwa k'Imana, Anageuka moyo wa Mungu. azahinduka umutima w'Imana. Haleluya. Haleluya. Sifa kwa Yesu. Sifa Kristo. Yes. Mtumishi ni mtu ambaye anajua kutanguliza wengine. Umukozi nuzi umenya gushira mugenzi we imbere. Okay. Ngaho uzaza gushira. Sema amina. Amen. Acha nikunawishi. Reka jewe kukarabisha. Anajua kutanguliza wengine. Azamenya gushira mugenzi we imbere. Mtumishi ndivyo. Uko ndiko kukosa sana. Sema amina. Amen. Hiyo ndizo principles za ufalme. Ni ayo nama habe kugabe Imana. Sababu Yesu siku moja wanafunzi walibishana. Umunsi umwe abigishwa ngo babaye kabazi bagukorogana. Nani mkubwa nani? Ninde muzo ba mukuru n'uzo umuyobozi. Yesu akawaambia. Yesu ngo arababwira. Anataka kuwa Ushaka kuba umuyobozi muri mwe mukuru w'abantu. awe mtumishi. Nahinduke umukozi w'abantu. Hizo ndizo principles. Ni ayo niyo mahave y'ugabe. Hicho ndio kukuru ufalme wa Mungu. Icyo nicyo kiza kimana ubwabe bw'Imana hano. Sema amina. Haleluya. Kutanguliza wengine. Gushira abandi imbere. Kitu kingine. Kindi kintu, Mtumishi ni mtu aliye na moyo wa kusaidia kila mtu. umukozi ni umuntu w'umutima wo gufasha buri gihe. Kila mara nasikia asaidie mimi. Buri gihe aba yumva yofasha iki. Sema amina. Amina. Maana yake moyo wake ni wa kusaidia. Kuko umutima we wo gufasha no gufasha. Huo ni moyo unaojaa upendo. Uwo ni umutima wuzuye urukundo. Sema amina. Amina. Unajua nikiangalia wamama, Iyo ndeba ababyeyi b'abagore, wazazi, ababyeyi bacu, ninashangaa sana. zantangara cyane. Sema amina. Amina. Nilisikia mmoja wa huko Tanzania, Numvise umwe muri Tanzania, nyumba yao ilikuwa inaishi tu karibu ya hii barabara ya treni. inzu yabo yari ku muhanda uyu wa tren. Ilikuwa anafanya kazi, ndio mtoto wake wa kupambana kutoka nje ilikuwa anachezea. Aha akora uturimo naho umwana yagiye ari hariya ku irayi rya tren aha yakiri. Punde sikia Akanya gatoya ngo yumva tren ikuruje amafirimbi. aliacha vyote vile alikuwa anafanya. Yamasigarije zose aha yakora. Akaona mtoto yuko ndani ya barabara. Abona wa mwana ari ku irayi neza hariya. Akakimbia moyo wote kijaa huruma na upendo kumwambia hiyo upande umutima wose wuzimugwe n'imbabazi. akanyangua mtoto yake tu kumrushia kule ngambo. Afite afata umwana we gutera hakurya. Treni ikamaliza wewe. Tren
lakini mtoto wake akaishi. ariko umwana wewe abaho. Ndivyo Yesu alifanya. Uko niko Yesu yakoze. Oh, hallelujah. Hakuna dhambi. Yesu ntacyaha yigeze akora. Alitukuta tu katika hatari kwa kifoni. Sema amina. Akatushika. Akaturusha ndani ya ukoo. Aduterera mu gakiza. Kifo ikamwangamiza. Yesu azapfa. Tumupe Yesu. Hallelujah. Unasikia kwa moyo. Tekereza leo umutima. Sasa kitu chenye saka moyo wangu Ikiza kile kigeze umutima waje kutimira byose. ni lile neno Yesu alisema. Nigajambo Yesu yakoze. Sema kisi baba alivyonituma. Uko data yako. Ndivyo na mimi ni. Naje kukubatua. Kila mara ninaposikia neno hili, Iyo nsomye iryo jambo. nasikia moyo wangu unatetemeka. Zanumva mbiza umushyitsi. Sema vyote baba alivyonipa. Ibyo data byose yampaye. Na mimi na ninyi ni wangu. Naje bareba. Ambia mwenye mko pamoja sasa bwana. Bwira uwo muri kumubona turacyafite akazi. Na akasema niko pamoja nawe. Kandi aravuga ngo ndi kumwe nawe. Hadi ukamilifu. Kusogeza. Mtumishi mwaminifu ni mtu anayejawa na upendo. Umukozi umwizerwa n'umuntu uzi gukunda. Upendo usiobagua. Urukundo rutarobanura. Upendo yaani Mungu mwenyewe. Urukundo rw'Imana rwonyine. Sema amina. Haleluya. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Tumesoma katika nabii wa Isaya. Twasomye ubuhanuzi bwa Yesaya. Mungu alitufanyia kitu. Imana yatubwiye neza bikomeye. Mungu mwenyewe alikamata mawazo Imana yafashe ibitekerezo byose kabiandikisha. ngo ikaze ikabyandikisha. Si mawazo ya Mungu. Ibi si ibitekerezo by'Imana. Asema mawazo yangu sio kama mawazo yenu. Aravuga ngo ibitekerezo nibwira ngo ntabwo bimeze nk'ibyanyu. Njia zangu sio kama njia zenu. Kandi inzira zanje si inzira zanyu. Zangu ziko juu. Izake ziri hejuru. Mawazo yangu yako juu. Ibitekerezo byanje biri hejuru. Biblia inasema Mungu alimfahamisha Musa njia zake. Imana ngo yamenyesheje Mose inzira zayo. Lakini watu akawaonyesha ishara zake. Ariko abantu abereka ibitangaza byiwe. Ndio maana Musa alikuwa na unyenyekevu. Nicyo cyatumye Mose agira kwitonda kumeze kurya. Sema amina. Haleluya. Mawazo ya Mungu na njia za Mungu ziko juu sana. Ibitekerezo by'Imana n'inzira z'Imana ziri hejuru cyane. Tunapoingiza mioyo yetu, fikra zetu ndani ya mawazo ya Mungu, Iyo dufashe ubwenge bwacu n'intekerezo zacu tukabishira mu Mana, tunapewa huyu moyo wa utumishi. tuzaduhabwa wa mutima w'ubukozi. Sema amina. Haleluya. Na chochote ambacho Mungu anatenda kutupitia Kandi cy'Imana cyose ikoze kinyuze muri twe kinatusukuma kuendelea kunyenyekea komeza guca bugufi kugira ngo Imana yacu ikomeze ihabwe icyubahiro. na tunafurahi zaidi ya wale wanaotendewa, Kandi tuzatwishima kuruta babandi bahabakorerwa. kwa sababu Biblia inasema kwamba tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, Kandi ngo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa. na huo ufalme na sisi tunaupokea, angalau hautetemeshwe, lakini sisi unatutetemesha. Kandi twebwe ubwo bwami twebwe iyo tubwakiriye buza butunyeganyeza. Angalau wenyewe hautetemeshwi. Kandi bwo ntibwonyeganyezwa. Na Biblia inasema kwamba huo utajiri, yani huo ufalme, Kandi Biblia iravuga ngo ubwo butunzi cyangwa se ubwo bwami tuko nao katika vyombo hivi vya aravuga udongo. ngo tubufite muri zino zarusa nziza y'ifu. Sasa hii chombo cha udongo Uru rwaza rw'ubutaka utakiinua kifanye nini? uzakizamura gukora iki? Sema amina. Haleluya. Ni wajibu wetu sasa kile tulichopokea, Twebwe rero icyo twamenye ule ufalme tuliopokea, ubwo bwami dufite, tukiendelea katika huo unyenyekevu na ile hali yote tulisema ya utuamishi, nitukomeza kugendera muri za nzira zose za ngingo zose twavuze, ndipo tutadhihirisha ufalme wake. nicyo gihe ubwami bw'Imana buzagaragara hagati muri twebwe. Sema amina. Haleluya. Ndipo tutakuwa nuru ya Nicyo gihe tuzahinduka umuco w'abari mu isi, walio gizani nao waje. kandi abari mu mwijima nabo bakaza. Sema amina. Haleluya. Kitu kilinishangaza katika hii harusi ya Kana, Ikintu cyatangaje muri uno bukwe bw'Ikana, sema wanafunzi wake Yesu, abigishwa ba Yesu sema wakamwamini. baramwizera.
Sema amina. Haleluya. Niko sawa kusema Niko kuvuga huyu mwanaume mwenye anatuita, uyu muntu waduhamagaye. Sema amina. Amina. Na sisi tukamfuata, natwe tuzamukurikira nyayo zetu katika nyayo zake, ahaciye natwe niho tuzanyura. Hii hatuyabiona nafasi, aha ntahiye twigeze tubibona. kubadilisha, guhindura ndio uamsho tunahitaji. ubwo nibwo buzuke dukeneye muri kino gihe cya none. Uamsho unaobadilisha, ubwo ni ubuzuke buhindura nibwo twadukenera muri kino gihe. Sema amina. Haleluya. Unaoleta nuru mahali pa, ubuzuse buzana umuco, unaoleta furaha mahali ambapo, ubuzuse buzane ibyishimo aho bitari biri. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Unajua katika mawazo haya ya Mungu, murabizi hano muri byo bitekerezo by'Imana, Mungu si mtu asema, Imana so umuntu ubasha kubesha, wala si mwanadamu ajute, kandi ntabwo ari umwana w'umuntu ubasha kwicuza alichoahidi, icyo yasezeranyije, alichoandikisha, icyo yandikisha muri bino kwandiko. asema na kesha kwacu, ngo ahora ari maso ku bwacu. Sema amina. Haleluya. Ili apate kukitimiza kwa yule anayeamini, kandi ari maso kugira ngo abashe kugisohoza kuri uriya wundi wizeye. Unapokutanisha mawazo tu na mawazo ya Mungu, iyo ubashe guhuza ibitekerezo byawe n'ibitekerezo by'Imana, unasikia Mungu anasema na wewe, ukumva Imana ivuganye nawe, kisha unamshikia Mungu hapo, kandi ukamusingi ugafatira Imana aho. hiyo ndio imani hiyo. Iko niko kwizera, Kwa sababu imani ni kuwa na hakika isiyo na mashaka. Imana kwizera ni ukwizera neza udashidikanya. Haleluya. Haleluya. Na Mungu hawezi kuacha kutimiza kila ambacho amesema katika, kandi Imana ntabwo yareka gusohoza icyo yavuganye nawe. ndio kitu kilimshangaza Yesu duniani. Icyo nicyo cyatangaje Yesu mu isi, Wakati alikuwa anaona imani ndani ya watu, ngo iyo yabonaga kwizera mu bantu, sasa shangaa akavuga ngo natanga katika Israeli nzima, muri Israeli nzima sijaona mtu kwa imani kama wewe. sindabona umuntu ufite kwizera. Nenda, imani yako imekuponya, Genda kwizera kwawe kuragukijije, imani yako imekuponya, kwizera kwawe imani kuragukijije, yako imekuponya. kwizera kwawe kuragukijije. Sema amina. Haleluya. Maana yake hauna mashaka juu ya mawazo ya Mungu. kuko ntufite kukekeranya ku bitekerezo by'Imana. Si yale mawazo ya Mungu yenyewe yako mbali, bya bitekerezo by'Imana biri hejuru cyane, njia za Mungu ambazo ziko za mbali. nzira z'Imana ziri kure. Umepewa uwezo, wahawe ubwo bubasha. haleluya, Haleluya. na kuambatana na hiyo kugira ngo mawazo. uhure n'ibyo bitekerezo. Sasa nenda, Genda, imani yako imekuponya, kwizera kwawe kugukize, imani yako imekubadilisha. kwizera kwawe kugukize. Ishi kwa imani hiyo, Genda ube mu mtu kwizera, hautatahayarika. ntabwo uzakorwa n'isoni. Ndio kitu tunataka kumalizia kwanza. nicyo ngiye kuza kurangirizaho. Sema amina. Haleluya. Watumishi wa aina hiyo abakozi bene abo ngabo hawawezi kutahayarika, ntabwo bazakorwa n'isoni. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Hawawezi kutahayarika, ntabwo bazakorwa n'isoni. Siku zimepita, minsi itambutse, nilikuwa naombea kazi nafanya, nariko nsengera umurimo nkora, naomba Mungu alete uamsho ndani ya watoto ambao nawalea. nariko nsaba Imana ngo Mana uzane ubuzuse mu bana mpayendera, Nataka nionyeshe alama Mungu, kandi ko ndashaka mbe ikimenyetso Mana. ndio tunaimba, turikuririmba tunahubiri, kandi ko tumukubigisha, lakini nasikia ariko ko ndumva ule uwepo wako. ko ndashaka kugira ngo mbone kubaho kwawe neza. Wakati nilikuwa katika hiyo maombi, igihe nari muri aya masengesho, siku moja nilikuwa natoka Kigali na kuja Nyamata ndio. nari mvuye Kigali mpanja i Nyamata n'ikigo kibazo. Wakati niliingia ndani ya hapo nyumbani kwetu, kwa hiyo ngeze neza aho ku kigo cy'abana, nikaona watoto wanakimbia sawa, wadogo, mbona abana batoya baraje. Sasa papa, baraza ngo papa, kuna msichana mmoja anaitwa Lawrence, hari umwana umwe witwa Lawrence umukobwa. Wale watoto sasa wakakuja kuniambia habari za huyo Lawrence. Abana baza kumbwira amakuru y'uwo Lawrence. Asema Lawrence leo bati Lawrence uyu munsi alicheka, sio wote tukafikiri kwamba amepata, bati yasetse tugira none yafashwe n'abasibe, tena alikuwa mchumba yeye, kandi ngo yari mucumba wenyine. Nasema sasa angana anacheka huko, bati se aracyari kwaseka cyangwa cyarangiye. Nasema hivi viko sasa tunakumbuka, batubwire ko birasa n'ibigabanuka. nikakuja ndazi nikakutana tu angali mchumba, nikamwambia basi, ndaza sanga aracyari mu cyumba tu, nikamwambia simuite hapa nipe nimuulize kiasi bwana tu. bati mumumpamagareze ngo bazi icyo yaraseka. Akatoka iko mbili, aza afite ibiri, lakini angali nacheka, ariko yari agifite ibitwenge. sasa na nachangamka leo, ko bimeze nk'uwacangambutse cyane none. kumbe hiyo sasa alicheka sana. Icyo gihe yasetse cyane, Watoto
watoto na wale walezi walikimbia wakaenda kugonga. Icyo gihe ngo babarezi babarera abana n'abana bagiye kugira ngo Sababu walisikia si kicheko ya kawaida. kuko babonye atari ibitwenge bisanzwe Hata wafungulie. arabakingurire Sababu wakamwambia kuna cheka nilikuwa nakushtua sio. baramubaza ati kuraseka iki ko dukanze Asema mimi ati jewe nilikuwa nacheka hapa. ati ko daseka hamana Kumbe alianza asubuhi kusoma kitabu cha Esther. naho yatangiye gusoma igitabo cya Esteri. Alipofika kwa habari za Hamani, ageze ku makuru ya Hamani anaona jinsi kwa anapangia watu wa Mungu. ngo abona ukuntu ngo Hamani ayategura ibitego ku bantu b'Imana, Jinsi Mungu alibadilisha. ukuntu Imana yabihinduye. Tega mwenyewe njoo akamkamata yeye. Umutego yari yategeza abandi abari gufata Njoo akaanza kucheka. ngo yamatangira guseka. Njoo ilikuwa cheko ya Biko y'ibicera hayaseka. akasema papa mimi vraiment nilikuwa nacheka tu hapa. Bishike papa atakike gusa ari kumaseka na Sasa Hamani. hizi habari nilikuwa nazisikia lakini leo ni mpya kabisa kwa. Ati nahoraga numva ayo makuru ariko uyu munsi ndasanze ari masha kuri jewe. Akacheka tena karibu yangu. Arasubira kandi aseka turi kumwe. Nikamwambia Ndamubwira moyo wangu umutima wanjye uona jinsi Biblia inafurahisha mtu. kubona umuntu Bibiliya inejeje umuntu. Sema amina. Haleluya. Watu furaha na tabasamu. Kugeza igihe aseka abantu bose bakamenya ko wasetse banezerewe. Nikamwambia Laurence. Ndamubwira ngo Laurence, Nikasema kile chenye umecheka. Laurence icyo wasetse. Alikuwa na tatizo kidogo ya magonjwa, alikuwa anabakia nayo karibu mwaka mzima. Yari afite ikibazo cy'indwara hafi umwaka wose gusa. Nikamwambia si hapa nilicheka. Ntabwo ari Hamani wasetse gusa. Na ile magonjwa yalikuwa yanakusumbua. Na ya ndwara yari ikuburisha. Kisi hapa ni aliambia. Cyangwa kuja Hamani yakasi. Magonjwa Nizo Bwana yishire sana. Haleluya. mpaka leo hivi siko na Kugeza uyu munsi mpayibabwira. Laurence alishapona. Sema amina. Hata leo kuonyesha nafaka. Ubwo kugira bavuye. Sikati kama wazo. Kubitekerezo. Hapa Aha. uko ndio. Harimo ibintu byose. Mupe Yesu. Haleluya. Tutakusamehe sisi hatutakuwa katika ile gitaramo ya jioni. Uraza kutubona ntabwo turi buze kuba mu gitaramo cyane mugoroba, Lakini kweli tunafurahi kwa mshirika. ariko turanezerewe kubana nawe. Mbele Yesu anatufungia yaliyo matamu sana. Yesu atubikiye ibyiza bikomeye biryoshye kuruta. Si mwana harusi Mukwe, namna gani umetufanya? ni gute watugize? Wewe unachunga vitabu mpaka sasa. Wewe uri Wabisitiriosha. wabise ibiryoshye kugeza ubu. Sikiliza nikwambie. Reka kubwire none, Sitaki ukuwe mkuu wa mbele. simbashaka ngo ube umukuru w'ikigega hariya. Usikuwe mkuu wa mbele. Simbaza kugira ngo ube hari umukuru. Si wote tukuwe watumishi. Twese turabakozi. Sifa kwake Mungu. Haleluya. Masikio yetu yasikie Yesu anasema. Amatwi yacu yumve icyo Yesu avuga Siku hizi. uyu munsi. Sema amina. Haleluya. Kisha Roho Mtakatifu atuwezeshe. Hanyuma umwuka wera adufasha kubikora. Muone vitabu vyenyewe vinaenda kuibuka katika kanisa la Kristo. Amaze kubona ibitangaza bigiye gukoreka mu itorero rya Kristo. Sema amina. Haleluya. Wakati watu watakuja wenyewe Igihe cyonyine abantu bonyine bazaza, biza. bonyine bazizana. Sema amina. Haleluya. Niliwahi kusikia mzee mmoja ni wa kule mimi Pastor Mushapa. Nigeze kumva Pastor Mushapa wiwacu Aseme wakati walikuwa nasoma Uvira zamani, igihe bariko biga i Buvira kera, aseme mtu mmoja alianza kutabiri juu ya uamsho litatokea milimani. ngo umuntu umwe atangira guhanura ubususe buzaba ku misozi. Aseme alikuwa anatabiri kwa Kifulero. Yarahaya ahanura mu Gifurere. Aseme siku zinakuja. Aravuga ngo iminsi igiye kuza, Aseme tweshi tubakizigendero byaberwa. ngo sisi twese ngo tuzasubira kureba ibyabaye iriya ku misozi mu kibira. Sema amina. Haleluya. Uamsho ambao unakwenda kulipuka ndani ya kanisa Ubuzutse bugiye guturika mu itorero kupitia maombi ya watumishi wanaokaribia Yesu. kubikubikiye abantu barasenga Imana. Watu watakuwa wanakuja wenyewe. Abantu bonyine bazaza baza, Twende kuona yale Mungu amefanya. tuje kureba ibyo Uwiteka yakoze. Sema amina. Haleluya. Matamu zaidi. Biryoshye kurutaho. Mungu atubariki kwa neno lake. Imana imbere Tunaruka kichwa kidogo. tubeka bunamisha imitwe yacu bukeya, Funga macho yako. bakufunga amaso yawe cyangwa se ugumbeza bukeya Katika huo utulivu, muri uko gutuza. naamini Roho Mtakatifu alizungumza na wewe. Ndabizi kuko umwuka wera yavuganye nawe. Kuna
jinsi mawazo yako amekwisha kuweka katika mawazo ya Mungu. hariho ukuntu Imana yamaze gufata ibitekerezo zawe ibihuza n'ivy'Imana. Namna hata yale ulikuwa unatilia mashaka ambayo Mungu alikwambia zamani, sasa yamaanza kufufuka. habe nabirya warusigaye ukeko havuga ati se ibi byabaye so umwe bitangiye kuzuka. Sababu Mungu si mtu asema, kuko Imana so umuntu ngo ivuge ibinyoma. mwaminifu kwa kila alichosema. Arakiranuka Bila wakupatwa na haya katika harusi ya Kana. kuko batigeze bakorwa n'isoni wa munsi w'Ikana y'i Galilaya. Ninatangaza kwa sauti kubwa na ilipuke katika moyo wako ndio kwa bivuze kw'ijwi rirerire kugira ngo Imana ikugirira mwibuko munini kugira ngo ntuzokorwa n'isoni. wache neno hili iwe ujumbe katika moyo wako. Reka iri jambo bibe ubutumwa mu mutima wawe. Inyamazishe zile sauti zingine zote Cyangwa nicecekesha ya majwi yandi yose warwaye ubu. nakwambia kwamba haya zitakupata. Oba ya majwi ari kukubwira ngo isoni ziragukoze. Tutaona. Tuzareba. Ewe mtumishi wa Mungu. Yewe umukozi w'Imana. Kwa sababu ulikubali kuwa mtumishi, Kuko wemeye kuba umukozi. ukampa Mungu moyo wako, fikara zako na nyakati zako. Ukaheza Imana ibitekerezo zawe n'umwanya wawe n'igihe cyawe. Amekuja kuambia kwamba hautapata na haya. Aje kukubwira ngo ntakoza ngo muri isoni. Atakacho kuambia tu Icyakubwira ukikore. kinaweza kuwa ni kitu ambacho hauoni faida ndani yake. Ushobora kuba ari ikintu utabona mu nyungu. Maji, Amazi. watu wanakosa kinywaji, tuchope maji tuweke ndani ya Abantu bakoza amazi gusoma amazi gushira mu ntambwe. lakini Yesu mubadilisha mambo. Ariko Yesu uzuhindura ibintu. Analala katika neno lake. Aryamye hagati mu ijambo ryayo. Ili yaliyokuwa machungwa yageuze kuwa matamu. Kugira ngo ivyari bibura abihindure ko biryoshe. Yasiyowezekana yawezekana. Ibitari gushoboka abishoboka. Yenye biendeki biendeki. Ibitari ko bigenda bigenda. Anachotaka kwako Bitashaka kuri wewe gusa. kumkaribia, No kumwegera, kuamini, no kumwizera, kutokuwa na mashaka kwa kila no kutagira gukeka ku kintu cyose cyose. hata kama ulipitia nyakati za machozi Habe nubwo waranize mu bihe by'amarira wala kuchekelewa, cyangwa gusekwa. anakuja kwa wakati wake. Aje mu mwanya wawe. Sifa kwa Yesu. Haleluya Yesu. Ulikuwa unaanza kulegeza mguu wako kumsogelea, Warutangiye kwigira yo au kumwegera. siku zinakuwa nyingi, kuna mabadiliko. Kavuga ngo ibihe bigize igihe kirekire nta kintu kirimo guhinduka. Nilishona ni maji. Naravomye nta kintu yabuye kuba amazi gusa. Neno lilokuambia chota, Ariko mu ijambo ryakubwiye ngo voma. omba, Senga. tafuta uso wa Bwana. Shaka amaso y'Imana. Hilo Iryo ngiri litakalobadilisha niryo rizahindura. haleluya, Oh, haleluya. ili yawe matamu zaidi. Ngo niyo igiye kuhindura ngo biryohe cyane. Tukufu wa Mungu uko katika mkutano. Ai, ubwiza bw'Imana buri hano muri Nataraniro. Haleluya. Nilisema labda Roho alimzungumzia, Wenda hari icyo Umwuka aganiriye nawe. ndio kwa mtumishi mwaminifu, Wari umukozi w'umwizerwa. lakini labda kwa sababu ya urefu wa ukame Ariko wenda kubera ubutayu burebure ulisema ngo waravuze byinshi. rehema za Yesu ziko hapa, Imbabazi z'Imana ziri hano. anataka zitangulie mbele za Kandi karashaka kuko ziza zikakoza. ili Roho apate nafasi. Kugira ngo Umwuka wera w'Imana abone icyicaro muri wewe. Kame ulikusemesha mengi, Ubutayu bwakuvugishije byinshi. kafikia hata kiwango cha kulaumu Mungu. Kandi wari utangiye kutayimvane Imana, utangiye kuyivovotera. Mungu amekusahau kufuata. Wayivuga ngo Mana warandetse warantaye. Kama uko mtu yule, Ariko niba uhari azihirisha kwa kusimama kwa miguu yako. Kwa Petero ni nani? ngo ubigaragarishe guhaguruka ku maguru yawe nka kujya Petero yagize. Yesu alipofika alisema mwende mwambie wanafunzi pamoja na Petro. Yesu ngo amaze kuzuka yarabwiye ngo mugende mubwire abigishwa kandi mumubwire na Petero. Aliposikia Yesu anamsema, Petero amumbaze izina kandi yazutse. kumbe angalia. Yereka Yesu ndaranda ko
kumbe hakuniacha, yego ntiyigeze andeka, kumbe anaye na mipango na yego Yesu aracyafitiye gahunda naje. na unajua Petero ndiye alikuwa kuwa kiongozi wa wenzao. Kandi urabizi ko Petero agomba kuba umuyobozi w'abandi, Angalau alikuwa amekwisha kuwekwa nyuma kwa sababu ya makosa yake. ariko murabizi ko yari amaze gutabwa inyuma kubera amakosa yari yakoze. Yesu anataka kuona mbele. Yesu arashaka kugira ngo akubone imbere, Nafasi yako kwenye mstari wa mbele. akubone ku musitari wawe wa mbere, Nafasi yako ingali. ishikiri ku mwanya wawe uracahari. Nani ataja kuwa hizo baraka? Ninde ushaka kubona uwo mugisha ahaguruka ku birenge vyiwe? Bwana akubariki. Imana iguheze umugisha. Katika vile vipengele vyote tulisema kuhusu Muri mtumishi, izo bintu zose twagiye tuvuga, labda kuna kitu kiligusa moyo wako. wewe hari igitoba cyakoze mu mutima wawe, Labda nitamani kuwa mtulivu, wenda woba wifushije kugira ngo utuze, kuwa na moyo wa kusaidia, woba wifushije kugira ngo Imana iweze umutima wo gufasha, kutaka matendo yako ndiyo iseme zaidi kuliko maneno. woba wifushije kugira ngo imirimo yawe yivuga kuruta amagambo. Roho Mtakatifu yuko hapa. Umwuka wera w'Imana ari hano hantu, Tunakwenda kuomba. tugiye kuja gusenga Imana. Sifa kwa Yesu. Haleluya Yesu. Sifa kwa Yesu. Haleluya Sifa kwa Yesu. Yesu Kristo. Oh.